Ntlawa lowu rhwexiwa milandzu yo bolisa sefi ya mali egarage ya Total kusuhi na toll gate ya Capricorn lava nga tlhela va balesa no vavisa phorisa. Maphorisa va kote ku kuma yindlu leswi gevenga a swi tumbele kona emugangeni wa Midideng kusuhi na Qapani lava nga kuma swibalesa swimbirhi swa 9mm na matulu. Vaehleketeriwa va kumile ti-bulletproof ta maphorisa, swibuluki, mafole mo tala lava nga yiva etigaraji. Maphorisa va tlhele va kuma mimovha yimbirhi ya Toyota Hilux na Mercedes-Benz C-Class. Mimovha leyi tirhisiwe eka tindhawu to tala ku endla vugevenga. Vaaki va le tindhawini ta ka Malamulele va amukele ku khomiwa ka swigevenga kambe veri vugevenga byi tele swinene etindhawini ta vona. Crime yi tele hi timhaka teto to ku a ku koteki ku tirheka kahle ku mi kuma ku ri timovha ti va ti nga ri enough ka maphorisa lama. Timovha mi kuma ku ti humile tin'wana ti ta attenda ti-case letin'wana ka ku pfuriwa tin'wana ti-case hala ku za ku fika laha ku fika ku attackiwa munhu wo karhi kumbe ku endliwa swo biha ehenhla ka munhu wo karhi hikwalaho ka ku movha ya xota ya maphorisa ku na movha ya kahle yo tala la yintsongo Vaehleketeleriwa va ta ti vonakarisa etikhoto ta Bushbuckridge, Bolobedu, Morebeng, Petersfort, Sekhukhune, Lebowakgomo, Giyani na Malamulele. Maphorisa va ta yisa mahlweni no hlatana swigevenga leswi nga tsema va ri vona.